Igor, finale, повторно ЦСКА Лига, ovaj pad PPD Zagreb. Što očekujemo? Pa mislim da je Vardar u uzlaznoj putanji. Poslije Europskog prvenstva sigurno da nismo bili na nivou koji smo očekivali i koji su svi očekivali, ali evo u zadnjih 10-ak dana stvarno treniramo odlično, svi su zadovoljni i mislim da smo to prenijeli protiv Bresta. Ne smijemo dopustiti da se ponovi 2013. godina i poraz protiv Zagreba pred našim navijačima. Sigurno da se dosta stvari smijenili od tada. Vardar je postao europski prvak, Zagreb je ostao dobra momčad, jednostavno predvođena mladim snagama koji su uvijek željni dokazivanja, koji grizu, tako da sigurno da mogu svima, da mogu sve ekipe oni pobijediti, ali mislim pred našim navijačima da ne smijemo dopustiti neki kiks, da moramo dati sve od sebe i samo da prenesemo ovo što smo radili u zadnjih 10-ak dana na treningu i da završimo to na najbolji mogući način pred našim navijačima. Традицијата вели дека во надпревар за пласман на Final Four Загреб до сега бил поуспешен секогаш. Дали е тоа притисок можеби пред неделното финале? Pa nema nikakvog pritiska, stvarno, kažem, Vardar je ekipa koja je sazrela. Jednostavno, znamo se nositi u velikim utakmicama, kao što će to biti protiv Zagreba. Mislim da nismo to pokazali samo prošle godine osvajanjem Lige prvaka, nego evo tokom svih 4-5 godina od kad je naš predsjednik Sergej Samsonenko tu, jednostavno Vardar je uvijek pri vrhu, hvalio nam je uvijek taj jedan korak, ali eto, prošle godine smo to ostvarili i mislim da imamo igrače koji znaju iznositi utakmice, koji znaju pobjeđivati u teškim situacijama i mislim da će to isto tako sutra biti. Što ќе го одлучи победникот? Pa sigurno naša odlična odbrana i jednostavno to nas krasi tokom ovih godina, znači naša odbrana i brza polukontra sa lakim golovima i onda sigurno da protivnicima nije lako igrati protiv Vardara jer imate odličnog Šterbika i odličnog Milića na golu i takvu polukontru, onda protivnicima je uvijek teško igrati 6-6.